Pemirsa Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Badung mempidap-dap pring sejroning nampenin potensi risiko pemargin studi tur oleh sekolah-sekolah ring Badung nyangre kelulusan. Dishub taler sampun surat imbauan majeng sekolah-sekolah indik pemargin studi tur silih tunggilnya nih mangde kendaraan pengangkut studi tur ke Ramcek. Kadishub Anak Agung Yuda Dharma Mausang surat inucap nyobiang 44 pahan utama sani mastikayang sekolah muratiang pemilihan bus sani pacang kelaksanayang pemargi punika antuk ngelanturang hasil rapat Menteri Perhubungan RI sampun wenten kecelakaan bus Trans Putra Fajar ring Subang Jawa Barat tanggal 11 Mei sani lintang pewarah punika kalimbakang antuk nambakin kanan kawan kecelakaan sekadi Subang. Baik ketandani ngaptiang mangde kwentenan sekolah-sekolah ring Kabupaten Badung sani pacang laksanayang studi tur ngulengang sawetara pahan utamanya nih. Pertama mastikayang angkutan madue prasarat izin sani sampun jangkep. Kaping kalih mastikayang bus sampun nglaksanayang uji kir anutin uker-uker tur madue kartu uji elektronik. Kaping 3 nglaksanayang ramcek sadurung memarki. Miwah kaping 4 mastikayang awak kendaraan madue SIM anutin uger-uger tur kahanan kesehatan nih becik. Surat imbauan inucap ke atiang katelebang sekolah antuk mastikayang keselamatan siswa selami ngawigunayang bos. Bali pos nguningayang.